Yeah, live dan chongo ke network in pena ben live ni ke pa bongman. So rajen cha kwene nen gomi chana gore ba right do din. Medid ba hard nyok. Just gore ni je ba rajen gore ba balat ba ben conclude one. Yeah, ba ben conclude. That's it. Ejen do ben cha gore ba kwen yenen. Ko gore je ba to tot balat ko Christian de tel mi je mu chanon kon. Right ko tel mi je mu chanon kon. Char kona kan chinu ento akan te kete de ritendo char kona kan te chinu entendo to auto galwag bompal atok mo ta kan iti brai dukrit okay biko waka kingdom entite no no right ko point da kara ejenen cholna ka bina bo jaga to wi pamkos ke wo ba ngelat kwereli anei de to chikene de pa de shukol to lono telega program re tega din point de no wona ka kingdom e program a barnamij mi cheno ya a barnamij ejen do ben de gorde ladan men chalat ka live in niam ka baben conclude wan me baben conclude no ala raidu ala point de jungalo bom pala chek ci christian to bulungo wojre noere nunu obne itin ku chari re ngada bigi dil bad jor re raidu men kweni nunu ramunga je christian di kwa je pum akan galwa bom pal na dap okay be ngaje na mete ga lot why pal ga je ne ti dini kan ga je ko ke ngo ga ne te kon atale mun ngai ken ka ngu kwen kan bible o kan ne dap tele mun ngai ken je ki ngu mutuo still ngode ka goy si o logo ko lakini o chiro jege jin wud mi chogor ko urek ya ta lan dia kunen ga jare live nuko o jegro la wud mi chogor mu urek mu ngach gor just ndire gore tandi gor buk jan tan chari gor ga bible duno cha gor ke chiang chara gana gor ga je ko gukos ke ko kama mu boga gwanda ya ke koma mu boga gwanda en ba bari de ba kon kulune lada ni raida so wur mi chala de torek machar medan la kona claim kala jojare lenike en woje na guro munde ran e polo war dungunde amudit ka chenge chirek de ban me kwaje le jaj ka kod me kwaje le chawona ka kod chenge dan chana ojogi en Christian ko ngai je tele ngunde kingdom ngai ke jinu ngaje je re kadan ejen guap in la kon ko the team ten ko kon ngai Christian ti lot chenge che joji chukur ka ko gombel ka chakan kin gombel joji akan kur kan succeed ka dobe golo di je da to ga je chumutok chipal nen ko receive pal na go kwidu la na mi ne ko nen bo ko gori je dire akwer gambel ne te pala ne mas daga christian to kula la jord to kula ko ti tela ga program aka ne te pal ga kwidu an go dire abos ka gambel ko wo cha ne ti ga ye para ti ga ye mo go mi trade mi dir lok dur ten ta ga gambel lakini wala man chi ngaji chi gore no we en mo bu ngur ko moment chi muto ti christian di chi challenge ya chi christian di chi challenge ko gwi je tela impact kaji impact de medan e odara pal ko kwidu ko dere yakwa that's it ngode goru dor me da ko dalat kaji ka tenne ne ke tinja kwanti la christian nyen ko as long ngode teka ba jilwak ane de christian ya akon chi ya goru bana confess wene barchiri kon kutaten chi chenge re mo cha terek che wolong ka kod garen christian lo chenge chi tegrek chi kairar chi wujo wuch chi lat chi nok en wo bai lo ka pala ne de christian ongu gare ongu don cha conclude re te da loidan bu kon christian ti ajai nuno re ring na kon bu kon ko de chol nuno ko do bana chol no re ring na kon chol kon ga ne ga kel ne de kwen te lenga roide no kene de to chol ga ke christian chol ga ke christian okay chol ga ke christian tela gwad me bi gedil uten cha kingdom me bedak ka kwiram kel malare roi ko do goraran chu ko do da gor
katede ted ko tane manen kan kono manen mo goro dor dara woloy dan da kono ngak ci kono da mal ngaje da woloy dan du no karan bu ko di let keje ted ko men kamaran fel ted ko men ci moy ko pelen ko ke ube pele men ca kamji bi ko lo ben use against neke bi ko lo ben nyonna de yen ku yen ngok wonu nuare ti thousand of thousand ti palka kos to gongorodi niam ko Jehova min la check in chakon de ga nyot ku ngwane wudkel mu wud nuare kel mit duel ne di thousand of thousand de ga wo wi ko mu ku kelod de je ga lo ku ken ngok kama chika gora ti ga ne di PhD ni te doctor ti language ka ken ko ngoda lar ken ko do ko riet ka to ka tin ka Christian de rongo ke wo da dil tin ko jenen kula duelin mat ne ko rodente ngu ci ken logo ka ci ga gwar manane ti ci gwar ke bong ni ti ngwan manane ti ci gwar long boka to gul ka tin ngo da no kan Christianity ko ar gare jindere wo logo koro okay raida bangok chariet kel nyel nen ka live video in network ngogo no netin baraje mangat ko bo loy dien ka netin kan chol ko quicken mission kan e vision intaka ka Christianity quicken jira mo goje mo ko cher ba waje ga nam do dien mi goro bo benial ga roy mi chet ga roy ga da bum me elu ya so tela ramu kuje min tara mu kuje daw to icha da pelaka. Yeah, let us forgive our bro, please. Yeah. Men lada wana me. Sha concern ko deran deran pelaka titin wana me. Of course. Roda. Che jek no de dwarpal. Lakin dia waje mi jiram kel kanaidan ko la Christian chet ko men titin. Chiraje ma chara sal kuret ko gwa barlo. But ko kon ka class dan ti kono go banero ko ka bane laraga malara na me jega raida me chalade mu wete mu alo juru bialinga ma se jodi mi bubrar to da manda jasa jaro mo guru mo balat ka ba jaga clear ke jiwo Christianity doran ta me yar ceri ala ngoga ka duno raja gor kon me ku kon lo ko gwina da ta alenge e jaro jen goro bu ngoko yar mu gor kon mu bu ngok yar community jaro yeah. Jaro me ne den yu kot ke chol chigi ye chu ne bat ke ji kwar masai ti ba jaw den dil res up ka bi ko men la tok ko kwino mo ka be kan la mate gara mi chiliang na gor sap to him o chebeli lakin kot ja ten tok raide tok ka raide ba dil gora so okay. So jen masijin goro de bomba yene tin til la Christian ke yene ideal tin luno chung like antichrist ko chicken chung la jukwara yeah a chondun bo chi abi chung la jukwara but jogo ni yakwara talk point kingdom point at talk yeah and thank you me chi live video da jak take it easy me logo loidu me chi romo ke kingdom do dien it's good but ke kingdom man I have right to say something. Yeah. Ajaro ende gor de lar. Thank you.